Amlil mat bulesus neno in kanan. Natuin itabi te koten an bi kanal YouTube GKI TV wa meto. Enati at nen an tino. Naunun het nen an alakit onen. Tuit kusi hanatim tunta ko kay beki maus manaklino lekay nen an tino. Nakotabi tal dia nabalbal. Amin. Amin na ulit taka imanekan us Yesus. Ang kino nini aten ini nakanak. Isneno imanekan ni wale kanan mansia. Abitian bi na Yeremia nakabon faun ela faun talatia wasamha. Ma antopus niukit abitian bi nela wasamwa. Lein hananak lekan tia intabun. Isneno na kuay na anak. Au mes asyumbay ni usif na kopah Babel na tuin sin sanat sin. Amela ena uli tata. Hit fefet tamolok ay tuwaptak. Ato nilean haumak ana plenat sin. Inka 6,000 fa lasi plenat. Mes kinak in nanawa sanat. Mes na tuin in an haumak nok ana plenat sin. Inatenap inkan sanat. Lasi lei leko ka. Anbi na Yeremia naka sio isneno antek na Nebukadnezar anfani on in ate natuin isneno anpaek pah Babel henati na plenat to Israel mesleka inti intabun isneno amsa anhukum mananawa plenat ay kasat niu to Babel natuin sanat le sinanawa niu to Israel. Amena ulitata. Kita lakit antekit nak ana wisneno. Hitamsa tapeni talali lasi onis malasi alepot lenem na ko isneno. Lasi onis le hitapeni so hitanawa nok alekot. Natuin leka hitanawa kanatuin fa wisneno ini lumin. Wisnenam sa mes na sano in kasat ini plena niu hitimone. Esnana in bitabi. Ita tranion anha wisneno. Tanawa nai alek kanan lasi plena lenem na ko wisneno. Natuin lumit wisneno. Kais tanawa teki tenaptak. Wisneno mes kana sanut fa in kasat. Kana sanut fa ini plena niu hitimone. Anrino antunut kito lenane. Makais atikan henati at like mat subscribe. Alakit onen. Hantay syukur, terima kasih usi. Paam antun taku kay bihek munim. Neno talantia nabalba. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.